gaan begin klaarmaak, vriende. Ek gaan so die laaste sessie gaan ek hanteer. Ons gaan gaan 'n kort inleidingkie gee en dan gaan ek so 2 kollegas gou saam met my hier voor kry, vir Frikkie van Wyk en vir Ashby Kurian. En dan gaan ons klaarmaak en ons gaan 3 uur gaan ons afsluit. Ek gaan vinnig terugvoer gee oor die Lausanne. Ek het gedink dit is belangrik dat ons 'n bietjie sal stil staan net vinnig by wat het gebeur vir die jaar. Lausanne is 'n groot mylpaal of 'n belangrike merker binne in wêreldsending in. En so ek gaan so 'n bietjie praat oor die terugvoer, ons taak, ons plek en die gereedskap. So 1 of 2 stukkies oor gereedskap en daarmee gaan ons afsluit. Ek het net nou iets gesê oor die gesprek by Incheon en dan ook die tema. Nou wat gebeur het is John Stott en Billy Graham het by mekaar gekom. Dit was hier in die laat 60er jare en besef maar die evangelical wêreld en die ecumenical wêreld. Nou okay, kom ek verduidelik gou eers daai 2 begrippe. Binne in ons kerkwêreld van vandag bestaan daar 2 groot wêreldliggame. In die een kant het jy die wat ons noem mainline kerke en hulle kom meestal by mekaar, nie net eksklusief nie. Daar's 'n klomp in Suid-Afrika is byvoorbeeld ook die AGS en die Follies is deel van daai groepering. En hulle staan bekend as die ecumenicals. Hulle kom in 'n ekumeniese liggaam by mekaar wat bekend staan as die Wêreldraad van Kerke. En dan aan die ander kant het jy die evangelical wêreld of die meer ek hou nie vir altyd van hierdie terme nie, maar goed for description of lack of better description, die meer evangeliese kerke of jy in onafhanklike kerke of charismatiese pentekostalistiese kerke. En hulle kom by mekaar in die wêreldliggaam van die evangeliese kerke. In Afrika is dit die AEA, the Association for Evangelicals in Africa. Toe John Stott en John Stott kom in die ecumenical wêreld uit en Billy Graham ken julle self wat meer in die evangeliese wêreld was, het by mekaar gekom en gesê ons moet hierdie 2 wêrelde by mekaar bring want die een wêreld sê ons moet net preek. Dit gaan oor the preaching of the gospel. En ek vereenvoudig dit nou verskriklik, maar ons het nie tyd om in die details van alles in te gaan nie. Terwyl die ecumenical wêreld veral hier in die 60er jare het baie gewerk op die social gospel en om te sê maar ons moet goed doen. So doen ons getuienis, net preek of doen ons diens, service, diakonaat, doen ons net goed, social justice, spreek ons die issues van die dag aan, armoede. So hierdie 2 goed by mekaar kom. So elke 15 jaar vind daar 'n Lausanne vergadering plaas. Dis 'n groot vergadering wat plaasvind. So die 4de Lausanne het vir hierdie jaar plaasgevind. Die vorige een was in Kaapstad gewees 15 jaar gelede. En hierdie jaar het hulle by mekaar gekom in Incheon in Seoul vir hierdie jaar. En daar was omtrent so 5200 afgevaardigdes gewees of mense wat dis nie afgevaardigdes nie wat dit bygewoon het nie. So uit alle wêrelddele uit. So dit is die grootste gesprek oor wêreldsending en op die agenda van Lausanne is die groot opdrag of die Great Commission. And how are we moving on and how are we progressing in terms of the Great Commission? So Lausanne kom by mekaar en sê goed, wat moet nog volgende gebeur om to fulfill the Great Commission? Wat is die next steps? Wat moet volgende wees? Waar staan ons op hierdie stadium? So op hierdie stadium het Lausanne 'n paar goed geïdentifiseer vir hierdie jaar se kongres in Seoul het hulle 25 missional gaps. En gesê hier is nog 25 gaps wat ons moet aan aandag gee en hulle het saamgegroepeer in verskillende dele in. En dit gaan oor social trends, global aging. Dat die wêreld besig is om al hoe meer 'n ouer wordende, veral in die gevestigde wat ons nou so westerse wêreld raak al hoe ouer. Terwyl jou kontinente so Suid-Amerika en Afrika 'n jong populasie het. Jong mense. Die Afrika se grootste deel van die populasie lê tussen 19 en 35 jaar. So, dis een gaps. So, next generation people on the move en dit gaan baie oor die workplace missions ding. Dat mense vandag globally werk, globally rondbeweeg en nie net op een plek gestasioneer is of as dit in terme van werk gaan nie. Dan was daar die hele ding met digital age. So hoe werk ons binne? Mike het iets daarvan gesê in terme van AI.
hoe werk ons binne in hierdie nuwe digitale wêreld? Hoe evangeliseer ons binne in die digitale wêreld en watse geleenthede is daar vir ons om in hierdie wêreld te evangeliseer en te doen? So scripture, discipleship, church forms, digital communities, en dan missions and evangelism, die onbereikte mense van die wêreld, dan holistic missions, maar dit gaan oor holistic health, caring, creation, integrated spirituality, societal trust and social justice issues, Islam and secularism, the developing of young leaders and character, ensuring integrity in the church, and the fostering of urban communities. Die groot skuif wat ons sien dat besig is om plaas te vind, nie net in Suid-Afrika nie, maar veral ook in Afrika, is dat plaaslike of small communities are more and more becoming urban communities. People are leaving the small communities, platteland skuif agtertoe, and they are moving to urban communities, so jou stede raak al hoe groter. Dis 'n global trend. Jy sit met mega stede wat mega probleme het met mega influx van mense, en dit bring 'n klomp wat ons noem societal problems. En dit is 'n uitdaging vir die kerk. Die vraag is hoe evangeliseer ons? Ons dink baie keer in terme van evangelisasie platteland, maar hoe werk ons ook in hierdie groter megastede, urban communities? So wat's belangrik? Fokus goed vir die volgende tyd. So unity and collaboration. Wat Lausanne vir hierdie jaar, en dan julle kan dit self gaan Google ook, dis die Lausanne dit is die Seoul Declaration. Dit is 'n pragtige dokument wat ons opgestel het terwyl ons daar was, en julle kan hom gerus gaan deurlees en gebruik om, daar's 'n klomp baie goeie goed in wat vir ons nogal vir gemeentes kan help. So unity and collaboration. Ek gaan nou so 'n bietjie iets meer daaroor sê. Dan polycentric mission wat ek net genoem het, oor from everywhere to everywhere, from everyone to everyone. Gospel centrality, back to scripture, discipleship and holy living. En die vraag vir Lausanne vir hierdie jaar was is hoe kan ons die woord, die preaching en die living by mekaar bring? Dat ons nie net aan die een kant preek nie, dit gaan terug na 60 jaar terug van John Stott en van Billy Graham toe. Digital engagement, so technology for mission was 'n groot ding wat daaroor gepraat is. En die vraag, die challenge vir julle ook is how do we use technology in missions? En julle kan gerus bietjie met Mike daaroor ook gesels, hy het nogal 'n klomp goeie idees daaroor ook. So, ja, uitdaging. Dan die groot ding oor young leaders. Ons is besig om 'n ouer wordende generasie te word. Die van die wat NG Kerk lidmate is, wat hier so is, ek het nou nie statistieke in ander kerke nie, maar die NG Kerk huidiglik, se statistieke lyk soos volg, is die gemiddelde ouderdom in die NG Kerk in Suid-Afrika is 57 jaar. En ek is 58. En ek lyk goed, nee. Sê dit nou maar. So, ons word ouer. So hier is 'n jong generasie, soos na Afrika en die res van ons kontinent kyk, sê ons, maar die groot hoeveelheid ouens is nie wit Afrikaans sprekend nie, maar van ander etniese oorsprong, en hulle is nie in ons kategorie nie. So hoe gaan ons in as 'n next generation, hoe gaan ons hierdie next generation empower to take on the gospel, to fulfill the Great Commission? Dis die vraag op die tafel. En dan contextual mission. En julle sal hoor, hierso kom jy saam te, ons kan nie net preek nie, dit gaan ook oor die societal ills of our time. Die hele goed is van addressing poverty, migration, persecution, environment and workplace. Dit bly die groot challenges vandag. En as ons vir mekaar vandag sê, dit gaan nie net oor getuienis nie, maar dit gaan oor diens en getuienis, ons bring hierdie twee by mekaar, dan is dit nogal sentraal vir die next step. En die uitdaging vir julle ook vandag is, soos hier vanaf weggaan, is how are you going to live the gospel? In julle dorpe en daar waar julle is, met die mense wat God na julle toe stuur, wat op julle voorstoep kom sit, wat letterlik al die besighede in julle dorp, as jy van 'n klein dorpie af sit, my statistiek vir die Vrystaat is dat omtrent in 'n gemiddelde klein Vrystaatse dorpie word omtrent tussen 60 en 80% van die besighede besit deur of 'n Pakistani, of 'n Somaliër, of 'n Ethiopiër. 'n groepering daarvan, is gewoonlik in groepe daar.
Daar's klein dorpies in die Vrystaat waar daar geen besigheid meer nie deur 'n Pakistani of een van hierdie groepe besit word nie. Wat is die impak daarvan? Die impak daarvan is dat ons plaaslike mense nie meer in beheer is van die ekonomie nie. Nou wil die kerk net sê, we've got nothing to do with that. Nee, dit is die hele dorp word op 'n manier vasgevang. As dit 'n groep Pakistanis is wat die ekonomie beheer, beteken dit in feite dat dit 'n Islam gesentreerde ekonomie in die dorp is, want hulle beheer die geld onder mekaar. Hulle beheer die winkels, die dorp, die petrol in die dorp, alles. Nou as 'n klomp goed, ons kan later weer oor selfs so 'n tyd vanmiddag om daarin te gaan nie. Wat is die implikasies vir ons? Die implikasies dink ek is dit gaan oor verklaar, declaration, praat, preach en ook vertoon, live. Hierdie twee gaan saam met mekaar. Leef die evangelie uit met woord en daad. So there will be moments of the preaching wat ons gehoor het, maar daar's ook die ander kant wat ons net doodeenvoudig sekere goed moet doen, sekere goed moet aanspreek in ons communities in. Ons kan nie net ons rug draai en sê the poverty in our town has got nothing to do with us. So how are we helping? How is the church contributing to solving the problem of poverty in small communities? Dis die challenge. Werk saam. And that was the whole thing, one of the big themes at Lausanne was the whole thing of collaboration. So how do we collaborate? Ons gaan nie die Great Commission achieve nie. Ons gaan nie 'n impact maak in die Great Commission as elke ou dink hy kan dit op sy eie doen nie. We have to start collaborating. And we have to start collaborating ekumenies om met mekaar saam te werk oor die kerkgrense heen. 'n Groot deel van my werk by die Synode van die Vrystaat is juist om ekumeniese gesprekke te hê, om juist met ander kerkgenootskappe te praat. So how do we collaborate? Hoe kan ons saamwerk? And ek dink missions is one of those places where we can collaborate. Dan gaan dit oor toerusting. How do we empower? Hoe rus ons mense toe om hulle getuienis te maak? En dit was deel van hierdie dag om vir julle toe te rus op verskillende maniere. And that's why we had CEF here to say what can we do over a vacation? Wat kan julle doen in die vakansietyd met mense wat in julle dorp is? Dis 'n praktiese gereedskapstuk om uit te deel om iets te gaan doen meer. Living Ball, Islam, die getuienis. So praktiese gereedskapstukke te rus toe. Bemagtig en mentor the next generation. So as older people or a generation that is getting older, die challenge is ons gaan moet sê hoe begin ons met 'n jong generasie, and maybe that should be the theme for next year's conference. So how do we empower the next generation? Hoe gee ons daai stokkie oor? Want ek is bekommerd as ek vandag kyk na julle wat hier so sit en julle is almal net so oud soos ek of ouer as ek en dis maar hier en daar 'n jong gesiggie. And the older I get, the more it bothers me. But I became in the last part of my life very sensitive about that, specifically in my ministry. So how do we pass this baton to a next generation? Wees digitaal. We shy away from the digital. Dis bad, dis sleg, verstaan jy? Kom ek roep my kleinkind of kom ek roep my kinders dat hulle van my kom. But that's the one side of it. But on the other side is we are very quick to send on all kinds of junk from one WhatsApp group to another WhatsApp group without verifying it, without making sure that this is the truth. It's a verifiable truth and it's happening somewhere. Ek kry op 'n weeklikse basis goed van, ons moet bid vir hierdie kerk, ons moet bid vir daai kerk, hulle word nou weer afgebrand. En as ek my kollegas in Nigerië kontak, dan sê hulle, ja, weet jy lekker van hy ons nie. Dat het nie gebeur nie. But we generate digitally a bunch of nonsense which we send just randomly out. Without verifying, but also without not just fact checking,
but without thinking what is the implication of it. En dat I'm contributing to the problem, not to the solution. En dit bring die hele vraag oor publieke getuienis of public witness. As julle daar by die CLF stalletjie gaan kyk, gaan julle sien daar's 'n boek met die naam van Public Theology in Africa. Die eerste 4 hoofstukke is 'n boek wat ons gedoen het so 'n paar jaar terug. Die eerste 4 hoofstukke is regtig teologies, maar julle kan van die volgende middelste klomp hoofstukke gaan kyk en praktiese goed daarin vind om te sê, maar hoe moet ek hoe leef ek my geloof uit as ek in die polisie is? Hoe leef ek my geloof uit as ek in die medical profession is? Hoe getuig ek oor Jesus in die public spheres of life? Ons kla almal oor die corruption in ons land in. But we are quick to pay $100 just to get my passport quickly. So we are contributing to the problem and not being part of the solution. So, hoe gebruik ons dit? En dan die laaste een is be global of wees wêreldwyd. For a long time we've been considering ourselves not as part of Africa. When I meet with churches and with people, then it's continuously, so when are you going again to Africa? Wel, eintlik is ek nou al klaar hier, maar okay. Because in a way, we have, as South Africans, we have this chip on our shoulder to say that we are not part of Africa. And I'm picking up lately also that we are actually not considering ourselves part of the global world, that we think we can do it on our own here. But we connect globally with one another. Our people live globally. People in our congregations, people in our families are sitting here and work, and they work for global companies. So ons as kerk gaan moet bykom in die proses in. Hoe leef ons hierdie groter deel en is ons deel van 'n groter geheel? Paar vasmaak gedagtes is. Your congregation is part of a town that is very diverse. Ons bly nie meer in monokulturele dorpies nie. Ons stede is diverse. Ek gaan net nog iets daaroor sê wat met die afsluit by Lausanne gebeur het. So, your congregation, jou geloofsgemeenskap, waar jy ook al is part of a very diverse town. Number 2, jou gemeente is nie die enigste redders nie. You don't have the only truth in power. So, maybe your pastor of your pastoor of your dominee, hy dink of sy dink, jy weet, hulle is the greatest gift to mankind, but they are not. We are all servants preaching the gospel together. We've got different angles on the truth, on the gospel, emphasize different things, but you don't have the only truth. En Mike het vir ons gehelp daarmee toe hy vanoggend gesê het, ons moet ophou om te beklei oor wie's reg. And start living, serving the gospel. Ander kerke, geloofsgemeenskappe mag baie anders te lyk. So they look different and they may be different, but they're all part of the diverse body of Christ. And go and read again 1 Corinthians 12. If you doubt me, go to 1 Corinthians 12. And trying to grasp or understand what is happening in that metaphor of the body. And that I do not have the luxury to say to others, I don't need you, or you should not be part of this body. It's arrogant to do that. Absolute arrogant. So they might be different, but they're part of the body of Christ. But you only understand that when you have a kingdom-focused mindset. If you don't have a kingdom-focused mindset, you will think that you are the head and that you are the only church in town that's got the truth. Read 1 Corinthians 12 again. Almal binne die Christelike tradisie is deel van die liggaam. Krom of skeef, lekker Afrikaanse woordjie, daai krom en skeef. We are all part of that body. You're not the same, you're all part of the body. Almal reageer verskillend
And as a body of Christ, we all need one another. In towns and in communities, this is what is happening. There's all kinds of networks. And I think one of the tasks of the church is to find out and make an analysis in your town or in your community of what is the networks that are there. And how do we utilize the networks which are there to achieve this purpose of bringing the gospel to everybody in town. So wat se netwerke is daar? Hoe werk daai netwerke? En op die einde van die dag is daar 'n klomp netwerke. En as jy nou 'n lid in die NG Kerk tradisie is, dan is daar netwerke en vennootskappe, daar's ringe, daar's synodes. En maar dan is daar in all towns there's fraternals and fellowships. There's neighborhood watches, there's ecumenical groups. And they all form part of the social fabric of a community. And how do you slot into that? I think that's the trick of the kingdom. Hoe kan ons saamwerk binne netwerke in? And of course we have different relations and different ways of dealing with it. But how do we slot into that networks? Netwerke wat God al klaar daar geplaas het in gemeenskappe. God is al klaar daar. Klaar besig om te werk. So hoe kan ons daarin? En so hoe gaan ons hulle verstaan en hoe kan ons hulle gebruik? How can we utilize them to make a difference in our towns and cities? Ek dink networks is about third spaces. We don't have time to explain this in detail, but it's a fascinating concept. We are always in physical space and in social space. Ons sit vandag hier in die gebou, this is a physical space. But we also in social spaces, the relationships and the networks that we have with one another. NG Kerk en ek ry baie in die Vrystaat rond en ek vra altyd vir myself, hier staan hierdie massiewe NG Kerk gebou in die middel van Vrystaat se dorpe. What is their social network? Is hulle op hulle eie of netwerk hulle saam met mekaar? Dis die vraag. So networks and congregations should be third spaces. So we have the past. Every community has got a past, but some people want to live in the past, but we can't. So we live in the present. But we all want a better future in communities. We want the preferred future that God gave us. But how do we get there? I'm of the opinion that congregations and social networks in towns and fraternals are third spaces where we can work with one another and come back to the present reality with different ideas and hope. The hope of the gospel. We have the gospel. We have the good news. Die euangelion is the Greek word. Die goeie nuus. So in a world flooded with bad news, we have the good news. So if we can work with one another and come back into communities and say, it works. We can work together because we have the gospel. We have the good news. It makes it different. It changes hearts. It changes lives. It takes people from darkness into light. That's what we need to bring to communities. So churches as third spaces. Rick Warren sluit Lausanne af. Hy het 9 minute gehad. It's frightening how this guy can in 9 minutes rambled. And you can go and watch it on YouTube. It's there. Go to lausanne.org and you'll find it there. Rick Warren's last address in 9 minutes at the Lausanne conference. He says, what are we going to need to fulfill the Great Commission? Mentors, models, and partners and friends. Mentors, models, partners, and friends. So we have to collaborate. We have to work together. Then we will achieve the gospel. I'm not going to go through all of this. But number 3, he had 12 points. She did in 9 minutes, plus the mentors and everything. Waardeer of wees lief vir die diversiteit. To have unity is to love diversity. It takes all kinds of people to reach all kinds of people. That's the challenge. All kinds of people to reach all kinds of people.
to love diversity. To have unity is to love diversity. Polycentric missions, he emphasized that again. Friends, we are at the end of the conference for today. Ons stuur julle huis toe, hopelik met hoop. Ek wil graag vra dat Frikkie hier na vore toe sal kom asseblief, Frikkie van Wyk van Pelisier gemeente and my friend Ashby Kurian from CEF. Ashby, thanks if you can come and join us. My relationship with Ashby started how many years ago? About 20, yes, more than 20 years ago. The kids were born, it's 23, 24 years ago. 25 years ago. 25 years ago we met in Lusaka. He was a young man. I was serving a church in Lusaka in Zambia. And my paths crossed with his family, actually with his father and mother and another missionary couple who was there. Daisy and Nadas Naiker from South Africa worked for CEF. And there's a long journey that started from there because the congregation which I was serving was an Afrikaans congregation being situated in the middle of Central Africa, but not reaching out to the community. It was actually a dying congregation. I was sent there by the church in the Free State actually to close down the congregation. That was my mission. Well, and I had 1 year to do it. So, but God had other plans. There's another sermon which I do about kamoio theos. It's the two Greek words which says, but God. And you can go and look in the book of Acts how many times those two Greek words are used together, where there's something and then God has got a different plan. So my paths crossed with Ashby, and he eventually went to study. He came to study here in South Africa. He's originally from India. Not going to go that whole route to the story. So he's not from Durban. He lives in Durban. But he married a South African. There, Paul is coming in. So she fortunately brought him into the South African lifestyle. And that's why he is such a great guy now. So, Ashby, my first question would be, you came back from South Africa, and there was a community which this church, this Afrikaans church, was part of. We met, and what did we do, and what did you do, and what did God do in that process? What changed in that community? Well, I was brought in from the Anglican diocese to the Dutch Reform through your help with the intention of building the Sunday school. But in that process, we looked at, you said, let's gather the youth as well. And that's where we had a youth community. Some of them were the children of the English, members of the English congregation. But they then invited their own, and a youth group was formed back in 2002. And it was called Circle of Friends. And that was the first youth group, and that more youth started joining in. It suddenly became, there's a place where there's a youth ministry that was happening every Friday. Can I interrupt you? At that moment in the Afrikaans side, we had about 3 children in the Afrikaans side. So we were technically dying. There was no hope for a youth ministry on the Afrikaans side. That's the background. And there the youth had started off with 12, went up to 26 within a couple of months. And we also had a Sunday school for the English-speaking church, which grew to over, where's my wife? I would say about 30. Yeah, somewhere about there, children coming in. And soon when the children were finishing off in Sunday school, they were coming to the youth. So Circle of Friends then grew to 30 to 40 young people coming together every Friday. And we are still in contact with those young people who used the original group, who are now parents of young people whose children, and I just found out a month ago, still go to Circle of Friends.
Circle of Friends is still running there in that same church. And these young people or parents drive there and say, this is where they're pointing to the NG Kerk. This is where we came to know the Lord. This is where we grew up. So, what the vision was, is that this, what was considered to be a dying congregation, God, Kamoil Theos, God had other plans. Two guys from two continents, just sharing a vision, a love for God, love for people, not giving up, but saying, this can be different. I think that was basically what our dreams was. I sent him on many, you can talk to him on many adventures. I called it adventures. But that was a journey of a congregation that decided we can be different. We can make a difference. But it needs different players around in the congregation. It took missional mind thinking, I think, Ashby. That is correct. Yeah. And what did you do on holidays? How did you start with the holiday camps, which we did? Not in Zimbabwe, but the ones at DRC in Kabalonga. In the holiday camps, we would gather the children during the holidays, and we were volunteers at that time with CEF, working with Daisy and Nados, and we had the training, we had the curriculum, but it was something that was, we could take it all out and just invite all the children in the community of Kabalonga. And Kabalonga at that time had a mixture of people, blacks, whites, Indians, coloreds, even people who are not from Africa even. And they would come together, and it was just something that we could bring them and teach them from the Word of God. Collaboration. So just that word made a huge difference. Ashby, today, that community is still there. Kabalonga is still there. It's just grown, but the community is there. The Circle of Friends, a couple of them are still there. They've married, they have children, they have young people now, and their children go to that same church now, and they're part of the youth group, Circle of Friends. Frikkie, Palliser congregation. Julle het 'n ander uitkyk 'n bietjie op diens en getuienis. Julle doen street shops. Street store actually. Wat gebeur dan? Nico, ja, dankie. Net om te verduidelik waar dit begin het en dit wys jou weer oor kerkgrense heen. Is Palliser genooi om by street store betrokke te raak. Wat eintlik nie by ons begin het nie, waar daar eintlik nou maar so 'n winkel opgestel word waar die ouens kos en klere kry en waar ook jy die geleentheid het om vir hulle te bid en Bybel te gee en net so 'n bietjie nader aan 'n ou te beweeg is om net by 'n straathoek of iets vinnig af te gee of so half om jou gewete te is baie keer. En uit dit uit het ons toe met plaaslik ook begin met 'n Palliser shop day, wat maar eintlik 'n ewe knie was, maar die wonder van dit was eintlik wat ons besef het, Palliser gemeente is nie net hier geplaas vir onsself nie, maar die onmiddellike omgewing kry swaar en dit behoeftes en mens kan nie wegkyk daarvan af nie en ons het van daar af ons het al reeds 'n sopkombuis gehad vir die werksoekers hier in Palliser Rylaan wat ons geweet het hier by 10:00, 11:00 gaan die ouens nie meer werk kry nie, want ons maar vir hulle broodjie en koeldrank gegee. Maar ons het besef, ons het iets meer naby nodig om net iets af te gee was nie doeltreffend nie en wat ons uit by Street Store geleer het by die ander kerke, is dit nie vir hulle was nie, het ons nie geweet daarvan nie. So dis eintlik maar net weer om te beklemtoon hoe mense kan leer by mekaar. Het ons toe met Shop Day begin waar ons dan die ouens genooi het, 'n gasheer of 'n gasvrou, die ou of die gas dan nou by die hek ontvang en ons het hom regtig daai dag soos 'n gas hanteer. Soos ons het nou einde Augustus weer een gehou, tafel gedek met versierings en al kelners het ons bedien. Jy gaan sit met jou gas, jy gesels en jy hoor fisies stories en kyk die swaar kry en die armoede in die oë
is 'n bietjie naby aan 'n ou. Maar dis goed ook want ons groei ook in die proses en van daar af het ons deurgestap en baie van hulle vir die eerste keer in sy lewe kon hy self 'n hemp, 'n broek en 'n baadjie en skoene kies van sy keuse wat nie net gegee word nie. So dit was ook 'n belewenis om dit te kon doen en van daar af kon jy nou deurstap en dan 'n bietjie gesels met die ou, vir hom bid en vir hom 'n Bybel gee. En die amazing ding van hierdie hele shop day of street store is die gemeentelede wat dit kom bywoon, dit kan kies waar wil hy dien, doen die logistiek om op te slaan die rakke, jy skryf in waar jy wil dien of by die klere afdeling of dan nou by die kos of by die kombuis afdeling of dan nou om saam met 'n gas deur te stap en dit was my amazing om te sien hoe die ouens beginne groei het waar baie min ouens in die begin die gas saamstap wil doen, hoe dit beginne groei het, waar die ouens gesê het, ek het verlede jaar 'n bietjie logistieke deel gedoen, maar vanjaar dink ek gaan hierdie ding probeer, en net so bietjie soos Petrus uit die boot uit te klim, en die mooi stories wat daar uitgekom het, en hoe ons eintlik verander het, deur 'n proses net om ons gemeenskap te dien. Palisier het net, ons het maar net gesê, ons is nie hier vir onsself nie, ons wil 'n baken van hoop wees vir almal in ons omgewing. As 'n ou hier verbyloop en hy sê hierdie kerk het iets vir my gedoen en hierdie mense hier binne het 'n verskil gemaak en het my lief. Dankie, Frikkie. Ashby, last question. We need to wrap up. What changed in you in that time? What did you learn in that time in Zambia? A lot. What changed? It was always scary being next to Reverend Nico, because Reverend Nico was always challenging me to step out of the comfort zone. So, would I have changed on my own? No. I loved comfort. But that's why God put me next to Reverend Nico, who always pushed me out of my comfort zone under the pretext of a great adventure. But that taught me, that expanded my ministry, if I have to use the word my, ministry zone of what I could see God doing, not just with the children, but with the youth, but now with the youth of another country in Zimbabwe, but now in youth in another city in Zimbabwe, and then into South Africa. And then I start to see how God is just taking it. He says, just trust me and I'll do the rest. Frikkie, wat het in jou verander? Ja, ek weet nie waar om te begin nie. Ek het definitief gegroei in my geloof. Ouens van 'n ander kultuur wat ek nie regtig baie naby noodwendig aan my wil toelaat nie. Hier's nou 'n platform geskep waar ek eintlik my geloof op 'n ander vlak kon uitleef en besef het die persoon is eintlik 'n skepsel net soos ek met sy eie bekommernisse en probleme, eintlik baie meer as ek probleme en bekommernisse en wat 'n ou die trane in 'n ou se oë kan sien wat jy besef ja, dit verander 'n ou se lewe. Dankie. Thank you guys. You may sit. Vriende, ons kom by die einde. Baie dankie dat julle hier was vir die oggend en 'n bietjie deel van die middag.